Oke guys, balik lagi bersama Ari TS Channel guys ya. Kembali lagi di Ari Channel di gameplay ini guys ya. Oke, dengan kesempatan hari ini kita mau guys. Kenapa guys ya? Main solo kah? Kita spin apa nih? Spin gratis ini. Kita spin dulu guys ya. Petas kaki, oke guys. Kita coba. Enak kan kayaknya. Coba sini coba. Mana? Kita buka Facebook dulu ya, kita mau ganti baju guys. Ganti baju, kita ganti baju. Kayaknya bagus. Baju emas. Oke, jadi kita cari bajunya ya. Baju yaitu baju. Udah jangan lengkap banyak lengkap guys, bajunya lengkap. Oke, kita pakai baju apa ya? Coba cari dulu ya. Ini kah? Bagus juga kayaknya. Oh, kita pakai tag merah ini guys, yang merah ini guys. Baju yang merah. Kita pakai ini keren banget nih, lengkapnya sih ada nih caranya. Coba kita cari dulu ya caranya ya guys ya, sabar yo. Mana guys, mana caranya ini? Oh, dia celananya kayak gitu guys, merah ya. Kita pakai celana hitam. Kayak celana pendek kah? Oke, mungkin seperti ini guys. Oke, seperti ini ya. Kita coba main kelas buat guys ya. Langsung gameplaynya. Kuy. I trained myself for this on Bermuda. I will ensure the Yagami name lives on. Agak delay gitu ya. Ini sering agak gitu, pakai satu kelas kedua ya. First blood. Ada guys, palangnya guys. Nice. Aduh, mana itu cok? Oh ini coy, tembok coy. Double kill. Just like that.
pakai MP5 lah kita guys, tengok. Okay, let's go and mantap and guru. Dia. Gas. Oi, sekarat coy. Nice, just like that. Kita lick ya. Kayak UMP bisa UMP. Yeah, let's go. Sini kau. First blood. Double kill. Ini kau. Oke, cok. Gila sih. Double kill. Nice. Gila sih. Boom. Need equipment. Need equipment. Let's go. First Gila gue di end kan. Bang. double kill. Dinda.
not the old me no more. First blood. Double kill. Triple kill. Nggak kena loh, gila sih. Here we go. I'm not the old me. Oke guys, mungkin streaming aja guys ya. Kita udah bisa nonton di video selanjutnya. Bye bye.